he video ah hian April tha kumsang ni somni paruka US state changa tihhlum te kan en le dona ngai thlatluan ro achan chu heng khei sau hi andang lamin mi athong hlomania mi hlawm te ania kumsom ni ania thi tura ti le kumsom sari ania tihhlum chia ten omdona tihhlum ani malok ni som paruk chia la oma tan ina nupui nei ti te an ni hlom do na ni an poi khoite an thi do na an thu soi hnuhnung te thlengin engen ei hnuhnung ti te kan thlir ho le ang Florida state atangin Chadwick Wiley Scott thil shathiam tur chuan ama Chadwick Wiley hi tungeyani kan hriat photangai Palm Bay Florida apiang le selian ani a pangai takin anunaron mangchho mase reporta London chuan high school azau trep ti hunlai vela anun na sat takin in thak cocaine a edik chhoutlat mai a chet phung le nun phung a in thak loka school te ban sanin aruinan ruk aru chhautani ale lama atwar tu Marlis May Salter hi enle lokila kumsum nga paruk mi ani a tha ani lai hian Palm Bay ya mi te shatlo em ani office clerk ani a nutling em le tu te duat em tu ani a chung de hui khom tu berani bok heti hun lai hi chuan ama in ina a omtama thlani liam ta vel khan a pasal cancer wangin a thi ani Chadwick hian heng hi a sheveka an in bul maya cheng ani miawa Chadwick le pi Marlis te hi in then om mayan ni kar engemo sat chu Marlis nun dan vel hi Chadwick a hian chikin ina a om hun le a chhuwa hun te a sheta veka a in rok adu wangani a September ninga kumsang khatchakwa sumko a pi Marlis si ina aluta tu ma omlo hun ngei ni da shia poisa amamo ani mase abei seilo dewin lunch break line Marlis hi aron ho thut achan chu akar shala tum meka thilpoimo inati lok ngai ani wangin lunch break lai ron ho lokani ina aluta ale Chadwick Wiley muta a ina lo rok mek hetia Chadwick a humai hi thataka bia katum edik mani se Chadwick hi anau pante te atanga asia dania thataka soifel atumani mase poi khoi tu Chadwick a ero chuan manani ti a in shia hi a chengal vat Marlis hi a bei vak ringot mai aluwa te a murem chan mangin a vota vak maya aluru a khi hial to Chadwick hian tha ngei tumina bei a kutle lu phuara phone thrui mangin re luma tum le a theilo gasoline in a le ta Marlis hi phuara ni a gasoline in a hu vek Chadwick hian a in smoke detector ati chephota pi Marlis hi a halta mei adar chaknan Marlis hi kebula fen ada kherbok autopsy report a chuan Marlis hi mei khuwanga thi ani a mei a haltir te khan aladam reng ti na ani atlan chiat ma in Chadwick a hian Marlis ina thil hlu lak theite alaveka Marlis kara thoda in kar po hi ru in atlan bo puita ni maseni khat nu leka manni in anman dan chu abial no Marisa in Chadwick bul lo boma thi alarmek Marlis checkbook amu wangani a thunei tu telama ashilani baka investigators te po in halna gasoline burle fenna te a fingerprint an mu a chu baka ATM pakhat surveillance footage a Marlis ATM card a manglaya lo lang veka abula akar ruk po alo langani kumsang khat jakwa songkwa pakhata jury chuan thiam lo chantirin thiturin atita kumsom thum chung chu Chadwick hi de trowa omin heti lai hian islama in letin Khalil ti in a ming athak bok kum enge moza chung khan a case appeal hi thelu thina ma sepom aningai lo March ni som pathum kumsang ni somni parugani governor Ronda Shantis chuan adet warrant sign ta April ni somni pakhata thidurin reilaute ya April ni somni pakhat churun in her chuakta Chadwick hi Florida state prisoner zingdar saria athawa ahun top nia hian anu a unau nu le a kezen tenan tloa pangai takina ma po om a epilan nol hnuhnung bera changero khachuan ama hi a hnual nok reng thungani a eitur hnuhnunga tan fried chicken french fries ice cream le cake te a thlanga a eyani tlaidar nga le minute somani a
in tihhlum na ruma shwaya ni ta athi na tur khuma phuar ni in amua aban chu phar turin an phuara anvita daruka chiulu chanani witness te chuan chetwik hi azam em ani anti a hewang hian a in beng dai nan dam doi pek zewani nge athu soidu hnuhnung zota asoya dead ruwa ka thian te zong chak takin omro u atia a thian te le achung te chunga lawm thua soile chuan ati ani lo thu soi fanin ka thian kha ka that ngai lowang atia thian ati hi pimerli si asoina ni chuan merle si chung te ta na soile a achung te hei hian thlamuan na thlen che u ka be sei hei hian ati lai takhi ama thi na hi soina ni a thlamuan na a thlen che u chuan a tha ma se hi hi adik lawani ati a an chiu chana tangare vaklawa ataksa khurin aron ruma are ta correctional officer in vasoin a mingina kawa alo chang to lo ataksa te po dang ngal vek reilo te a doctor ron lutin ron endik veka athi thu apuang ta ni chetwi ka ti hlum lo en tu witness zinga hian amit ha pimerli si fa panei chun kumsom ruk pariat mi tel ve a anu amit tuinen soin wardenin athi ti asoi kha shat ngei ka tuma ka shetani ati a kanu hian ro rel na dika mungei ti shat hi ka du berani ama ina alua anun na lo lak sak ngot tu chunga ro rel na chu ka mutani ati Texas State Attorney James brought next. Tell me what happened in the parking lot of that recording studio. What happened? What happened? Killed that bitch ass. Why? James hi October ni som kumsang khajakwa somriat pariat khan California alo pianga chung kore theilu tuklawa aron piang na in ano panlai hen ama in huna mangtam ema chung ko na thok na sa ani pol som thleng chi akala poi a khoi ma hian tharum tho ching tak miswal angin mi ten an shelo mitai malove takani na ero an sia aming chet na om pakhat chu alano pangle a merewana alo kolwanga man ve jewani a James hian a cousin Demarius Cummings hi akom ngei big huntam takan mangdun chin Demarius ero hi chuan poi khoi record anei ven wal to a mithil ruk le suam te ni hlom kumsang ni pariat khan an pani hian kumsom pakwa ve an ni da Dallas Texas an in sona heta Henry thil tina atan ru kan ru chawle juni som pakwa kumsang ni pariata James ali agazin Demarius te hi Southeast Dallas atangin Garland training an kala helayan kalna Garland hi mingaw hausa tak omna ni wanga kalan ni a ruk kan tumani tumdan bigeron neilova aremdan da na che top mayan tum zingdar khat vela ankal kwal ringa heti lai hian Stevenson le Matthew Butler te antonga music producer an nia an recording studio pona an lo oma James te unaw hian a tir chuan an han be vela thatakin an bia a minute samthum ve lai chu an tuizong tur tak music industry lam hoin an ti puya ani pani po hian anarin pha khop mai James te unaw hian tuman nei rurana ankal san phot ani pani hi ti boy ngalovin an chin chia phodani ankal san nu hian tuna chuan producer pani te hi be ngalawa kal phot andu ta zoka ankal ta zel zokani dala sa let le phot an tum ma se train alo tlan to silo poisa an nei silo let ngai nan she to lo an mel she thar pani te omna studio lam pan le bok chon an let le a tuna chuan ruam man na an nei sa to ruka an kar ruk an tumani an velet hian suan le Butler te hi an lo la omrenga an pani hian an vakala Demarius azokhian meizia lavadila mase an chet thei ma in an ni unaw hi an cheta thut mai James azokin suan chu voi ni akapa ron thole atum chu voi thumna na luwa akap le Butler an lo mu feka tlan cheta tum ma se James a thau hian voi li akap vele ani an pani in an thita der an lule o ma te ka an ni an thi nu hian an pocket vel an check feka James de Demarius te hian poisa wangin mi pani lai an that ter ani hi poisa an mu chun chule dollar ni chiala ni zui ma se suana car 1995 Ford Crown Victoria kan mu mek hi chu anaru a an tlan cheta Dallas a honan
car hi an hmanga Dallas an thleng zu on ina a rui chi ten zu a nuwa an chung te bula in soi theinan te hmang le in zuana driver license te chu an entir kwalvel hemizan vekhian report an ni a an car ruk hi run chuin texter khana a mel za somnga vela hla an lo oma man an ni Matthew azok hi Christian producer miza tak Zion Gate Record Studio Garland mi nei tu ani a Steven hi a best friend ni in an thok duna Christian artist tan thei to pan chwa chin Steven apo hi producer tha engineer le musician ani a an pani hi mifing tak thilphal tak thokrim tak le an na in pe artist tan thok tha tak an ni man ani nu in James te unaw po rorel po chakhle achan chu James azok che tan hi ni kumsom ni milek ni man ani hian TV interview nei nuala camera ma azam lo hle amaka anni thule a in chhir lo thu te soya khamizana an che dan te kha chiang taka soin thitura rorel saka du thu te soi hialani You know what I'm saying? We finna get ready to leave. I went back and asked, like, man, y'all got one of y'all got a cigarette? You know what I'm saying? Like, yeah. So shit, he went to go reach for it, pulled the pistol, shot him, shot the driver, whoever the fuck he was. Shit, he like the one I shot at first. He stumbled back, you know what I'm saying? Like dropped, got back up like he was finna run. Akasi akajan de Maria sa ai akal chak a trial lai chot a defense chuan a shemna asan lutuk lo nan beisakin apoi khoi lai khan zu le merewana roya tan ina atana interview lai po khan rel rufi mala pulawani ati mase court chuan heng thu de hi anola poi khoi tu hlawm thi turati ngei trulani ati October ni sompali kumsang ni pakwa a Dallas County jury chuan thiamlo chantir ta in Steven Swan le Matthew Butler ate thatu James hi thiturin atita akazen de Maria sa ero akap tu ani lo baka anung changmoi lo le tongkam chiate mu tur a omvelova damchung tang turati ani James Broadnex hian dedro akumsom pasari don huna manga Polanski unit Livingstone atangani hetila hian poetry zia te chingin huna kalzel taka chuan inchir mel puchawa anun po athlak hle tan in thunei tu tele atan puite pon tan in atang no pangjok te fui tu kai shwai tu ber ani thu an soya atopa chon kumsang ni somni paruk January tha ani a Texas Department of Criminal Justice chuan athi hun tur siam felta April ni somthum kumsang ni somni paruka antihlum don thildang lamdeu April ni som pali kumsang ni somni paruka athlenga antihlum ma ni som paruk chi a omto James hian nupuyane Tiana Krasniki ni in British me law graduate ani a an in nei na hi Polanski unita an in Karaglas omjungin manani a anupui hi lawyer ni in James defense lawyer ani a henga tanga insia hi ani a dangdai takani chuan hetia an in nei ma thla March thla khan thil dang lama thleng le boka James agazen de Maria sa damchung tang turati zo khan affidavit a theluta asoidan chuan producer pahni te kha ama ka zo kan ni ati James khakap tu zok ani thu soi turin amina achan chu criminal history nei lo zok ani awangin shemna anep theyan be se ani an pani in he thutluk na hi an rui lai an siam ani thu soi bok No, that he doing that he's we was in this crime together, but he's on the other side of things that I should have been. With him getting a death penalty, that should have been me. So I feel like this is an outlet to get it out to whoever gonna listen, as far as who y'all dealing with, to tell the story as it should be told. That it was me, you know, that I was the killer. And bro just stood in my place. Mase Texas thunei tu te chuan rorel na ti dang laman tumlo criminal appeal court chuan akap tu zok chiang taka sheturin hunakal nem to anti April ni somthum kumsang ni somni paruk athi ni yalo thlengta James po Hansville unita sonani a tan ina a spiritual advisor le anupui tenen hunan manga dar thuma chuan ama chi a khungshanani to dar ruka chuan athi na tur ruma shwai ani a an phuarta Ivy line pani lutin
pentobarbital chu ataksa alu chanto don athu soidu hnunung an zota asoichan ka chungte ka thutluk na siam thalo taka wangin in thinlung na le rita a omlo dan ka tongtai chin in mi ngai dam nan po pathian hena ka dil thin min lo ngai dan chu engpo ni se ka tongtai na hi chhan ani ka be sei hle ani min rin dan chu engpo ni ro se Texas hian an ti diklaw ani ka ti ani lo ka case en khana shiat mai Queen Emit ka mangai che ka thutiam te kha alangai reng bezel la chak takin ama sabera pathian da la ring ro kumkhwa tan ka mangai che Queen remna mangai na le eng heng hi ka din chan chu ani pathianin malsom vek cheu ro se ti in soya Queen ati le Queen Emit ati hi anupui asoina ni a witness zinga anupui hi atel nge daruk le minute somni paruka athi na tur chu ataksa a alu chanta athokok koka atha akhurna sale reilote a ni khwa shelovin athitani amitha chungte pasari te po witness zinga antela annu le pate ve antel James anupui tiana hi defense witness zinga telani boka apasal thitur hi atwar takzet anti hlum don laya an indan na glass chu avawana kamanga ichiti in a aureng atap na sale athi don tak ma chu James sapo hian aron enve reng in enturin anlo intiam dun nge ni annu hian apasal thitura mu hi Final Destination movie ang maya angai thua soya apasal hi mi thatak atlei rol swal wanga tang anun kal to awanga inchir pachatak le mi te za thiam ani thua soya hetia anti hlum nu hian annu hi pon lama chuak turin officials te pui ngai hialin a omani Florida State atangin James Ernest Hitchcock James Ernest hi kumsang khat zakwa somnga paruka Arkansas piangani a unaw pasarian ni apa athima ema an unawun tamsi a rethei takan ni hunaliama an unaw po an omdar jana kumsom pariatani in James Ernest hian thil thalo ti chawin ruk ral thuam manle damdoi ri ti te ni hloma kumsang khat zakwa somsari parukni puilai in James Ernest hi kumsom ni mi ni in Arkansas a inarokna a atela manani maserei vaklawa perolina chuak heta hian a unaw te jingami Richardan alo khongaya achena Orlando a chengve turina som tichuan James Hitchcock apo bultan thar turin Orlando a chona insonta a unaw pa Richard a hian nupui nein annu hi Helen ani a Helen hian fa pakhat apasal masa tangina neya afanu hi Cynthia ni in kumsom pathum mi ani a Helen ni fanu hi an engolbok James Ernest apo a unaw pa te chung ko bula aron oma mase anun phungero athak lo boy na nein na athok lawa zuwa in na sa a merewa na nen chumai ani lo a unaw pa fanu a fashion Cynthia hi a en na sachin mema zana te enin a unaw pa Richard tabula po Cynthia hi duom ati thua soi hiala a unaw pa ero chuan voi khat po soi to lo turin alo tingal mase James Ernest rilru ero alangai reng July ni somthum kumsang khachakwa somsari parukani a poi khoi mazana ni an chung ko hi an vai in TV an ena dar som pakhat vel thlengan en hemin hu yan James Ernest hi zu in turin a chuak le zingdar ni le chan veya azu in hi aron ho chi a kongka pa ngai tengin lut ngam to lova midang ti haralawa dining room tuk vera tengin ron lut aruma alut le ngala mase alut chi a hi Cynthia yi angai tu ngal Cynthia yi a chil na zong nen ruma Cynthia yi ruma avaluta thilpoi takatita apong swala Cynthia hian na ti ema anu ashil ngei tur thua soi James Ernest hian soi lo turin ati ngalvat achan chu perola chuakani a ming chiat arem to lo Cynthia ero alung oi lo na sa asoi chwa vek tur thua soi zel James hian angonga manin pona achwa puiluya an in bulbor nimbuk laya kuthlakin arek hlumta ache to lo tia sheta a arwang hi helai vel thawa hian athuk ruwa ina let le ina inbuala amule atuka Cynthia omlo tian shia kong vela te in bul vela te an zong na samai atopa chuan abokhup zongin arwang nimkara thu ru kan muta an in hnung lama alo om a om hlalawani
rang takin investigation kalpuya ni a autopsy ti fatani boka police ten rin hlel an zong tan ngal bok tumkhat phei chu poi khoi tu ni mia lawan mana James Ernest po alo lawm man viau manani to don lawa moti Cynthia te hi achung te chuan kau duat nan Cindy anti a mihlim thei tak no pang har wang le nelom em mai ani investigation a kala hun liam zela evidence atam zel James Ernest alam hoin investigation a kal chauta a manani ti chuan a in puanga apong swale atha dan te kha asoita fekani a trial hi kum sang kha chakwa somsari pasari January a janani a apoi khoye changa kum khat tlin ma shetani prosecution chuan atira James Ernest a in puan rin deuh hian case kalpuya mase trial ani chia James Ernest a hian athu soya sort le athil soi a in puan na kha a omna a unaw pa atan lo na na a in puan na mai mai ani ti a Cynthia nen khan an in holo ve zoka mase Cynthia pashon a unaw pa Richard ta alom lo takset khamizana Cynthia room anom dun lai khan apa hian afa mufu a athin rim lutukin room ragin Cynthia ka pot chuakin athin rim in thunun theilo Cynthia kha kuthlakin athat tu tak chu a unaw pa Richard ta zo ka ni thu a soile tamai jury a ho chuan a oilo na sa ti chuan February ni som pakhat kumsang kha chakwa somsari pasari ni a court chuan James Ernest Hitchcock hi electric chair manga tihhlum turin atita ti chuan de draw a omta le kumsom nga do na omta ni kha a chan ber chu a case a hian resentencing hearing satam em a dana tangpo ati diklo te om chawin case hi a har chaw em a evidence an lo vong thatok lo nen DNA test ati theito silo trial voili lai aneita ani kha heng trial zong a hian death penalty a muvek kumsang khat chakwa somsari pasari kumsang khat chakwa somriat pariat kumsang khat chakwa somkwa pathum le kumsang khat chakwa somkwa paruka te trial an neya thiturati efekani kumsang khat chakwa somriat pariat a trial voi ni na khan thil thleng pakhata oma dead draw omve mi pariat lai a ompuiten atan thuan soive a James Ernest a hi tang de draw omte zong zinga mizol do berle za berala ni thu an soyani kumsom nga chung atan chung hian amizia a thatluan veka buaina engma adulo thunei tu te atho poi tha ema le khathiam lo ni ma se tan ina hian azir thale a GED mu hialani chuan asoi nge tlat chu tol thattu ani lo pong swal tu chu amma ani ti hi tol thattu chu a unaw pa Richard ta hi ni a pong swal tu ero amma ani thu soyani mase a unaw pa hi athito nge Ron DeSantis governor aron ni nu atang hian Florida hian mi an tihhlum na sa ema re tak tihhlum ni lo te po nga event chau an ni chawa James po hitang re takani ron nga event pola atang veta a March ni somthum kumsang ni somni parukhan governor Ron DeSantis chuan a death warrant a sign ta a athi hun tur chu April ni somthum kumsang ni somni parukani Florida state prisoner lethal injection manani ang athi nia James hizing dar nga a athawa a inbuala achung te zinga mi in an ron tlo a achung te an thi zo de ufek to a akazen vela ni irinani atlo tu hi zingdar som vela alas mile eya adu athlante chu salad ice cream cake fried chicken le soft drinks te anni tlaidar nga ani a thi na tur room a shwayani zandar ruk ari a ang angina top an phuar veka jiulu ani ma in soidu hnuhnung anzota kachian Joshua bula lawm thu ka soidu ani ithil ti engkim awangin kalome atia witness zinga atlar malama mi pathu ava ena hetami pathu po hian akutalo phara achian Joshua chu ani thina chu jiulu tran anita ama a shiom ti na le taksa khurde neilawa James Ernest Hitchcock kumsom sari mi chu zanda rukle minute som pahnia athi thu puanani kumtam takaliam nuwa tihhlum ani chawani a unaw pa nu pui ami pong swal Cynthia nu po aladama kan mu mek he ni a kumsom riat pakhat mi lo ni to a rorel na dik mutura aladam alom thu asoyani